네, 사실 우리 저스틴이 와야 되는데 저스틴 선수 못 오다 보니까 사실 슈퍼파이에서 자원이 부족해서 임시 남편으로 본인을 슈퍼스타로 시작했습니다. Balik dari Myanmar, memang pertama kali saya travel seperti ini. Biasanya waktu AFF kemarin kita stay home di Jakarta. Jadi saya sendiri merasa lelah, tapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan yang 100% terbaik meskipun kita pemain muda dan apapun mindset dan mental kita harus baik, dan pemain muda juga recovery lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya. ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Duduk. Thank you, Coach.